Leta ya Ukraine yatangaje ko Uburusiya bwagabye ibitero bya drone mu mujyi wa Kiev bisenya inzira ya gari ya moshi n'ibindi bikorwa remezo ndetse hakomereka n'abantu 14. Mu yandi makuru kandi, Uburusiya bwabaye igihugu cya mbere cyemeye ku mugaragaro ubutegetsi bw'abatalibani, aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Afghanistan Amir Khan avuga ko iki ari icyemezo cya gitwari. Tubahaye ikaze. Leta ya Ukraine yatangaje ko Uburusiya bwagabye ibitero bya drone mu mujyi wa Kiev bisenya inzira ya gari ya moshi n'ibindi bikorwa remezo ndetse hakomereka abantu 14. Ibi bitero byagabwe mu ijoro ryo kuwa gatatu Nyakanga 2025, aho byamaze amasaha arenga 8 byangiza ibintu byinshi mu turere dutandatu, harimo n'ibitaro byahiye biguweho na drone zahanuriwe mu kirere. Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko ikiganiro yagiranye na Putin kuri telefone kuwa kane nta musaruro ufatika cyamweretse waganisha ku guhagarika intambara. Mu yandi makuru kandi, Uburusiya bwabaye igihugu cya mbere cyemeye ku mugaragaro ubutegetsi bw'abatalibani, aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Afghanistan Amir Khan Mutaki avuga ko iki ari icyemezo cya gitwari. Kuwa kane yahuye na ambasaderi w'Uburusiya muri Afghanistan Dmitry Zinov mu murwa mukuru wa Kabul, mu gihe Zinov yamugezagaho ku mugaragaro icyemezo cya leta ye cyo kwemera Emira ya Kiyisilamu ya Afghanistan. Minisitiri Mutaki yavuze ko iki ari icyiciro gisha cy'umubano mwiza, ubwubahane n'ubufatanye bwubaka, ndetse ko iyo mpinduka izabera urugero ibindi bihugu. Abatalibani bashatse kwemerwa mu mahanga no kubona ishoramari kuva basubiye ku butegetsi muri Kanama mu mwaka wa 2021, nubwo hari amakuru avuga ko barimo kugenda barushaho guhonyora uburenganzira bwa muntu. Mu tangazo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya yasohoye yagize ati, kwemera ko igikorwa cyo kwemera ku mugaragaro leta ya Emira ya Kiyisilamu ya Afghanistan kizatera imbaraga ishyirwa mu bikorwa ry'ubufatanye bw'ingirakamaro hagati y'ibihugu byacu byombi. Iryo tangazo rivuga ko Uburusiya bwabonye amahirwe y'ubufatanye mu bucuruzi n'ubukungu mu rwego rw'ingufu z'amashanyarazi, gutwara abantu n'ibintu, ubuhinzi n'ibikorwa remezo, ndetse ko Uburusiya buzakomeza gufasha Afghanistan kurwanya inkeke z'iterabwoba. Uburusiya bwabaye kimwe mu bihugu bike bitafunze ambasade zabyo muri Afghanistan mu mwaka wa 2021, ndetse bwatangaje ko ku rubuga nkoranyambaga rwa Telegram ko kwagura ibiganiro na Kabul ari ingenzi ku mutekano wo mu karere no ku iterambere ry'ubukungu. Uburusiya bwanabaye igihugu cya mbere cyasinyanye amasezerano mpuzamahanga y'ubukungu n'abatalibani mu mwaka wa 2022. Muri Mata uyu mwaka, abatalibani bakuwe ku rutonde rw'Uburusiya rw'imiryango y'iterabwoba bugamije gucira inzira ishyirwaho ry'ubufatanye bwuzuye na Afghanistan, nk'uko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya ibivuga. Leta zo mu burengerazuba bw'isi n'imiryango y'ubutabazi byamaganye cyane leta y'abatalibani, by'umwihariko kubera ishyirwa mu ngiro ry'amategeko akaze ya Kiyisilamu ya Sharia abuza ibintu byinshi abagore n'abakobwa. Mu myaka ine ishize, abagore babujijwe kwiga mu mashuri yisumbuye no muri za kaminuza, ndetse ntibashobora kuva mu ngo zabo batari kumwe n'umuntu w'igitsina gabo ubaherekeje, kandi bategetswe gukurikiza amategeko akaze y'imyambarire. Amategeko yarushijeho kugira ibintu abuza, ndetse amategeko mashya agenga imyitwarire myiza abuza abagore kuvugira hanze yo mu rugo rwabo. Umuryango w'Abibumbye ONU wavuze ko ayo mategeko ari ivangura rishingiye ku gitsina. ONU yanavuze ko ubutegetsi bw'abatalibani bwakubitiye mu ruhame ndetse bukorera urugomo abahoze ari abategetsi ba leta ya Afghanistan. Akanama k'umutekano ka ONU kafatiye Afghanistan ibihano bikomeye mu mwaka wa 2021, birimo cyane gufatira umutungo wa miliyari hafi 9 z'amadolari ya Amerika w'ubutegetsi bwari buriho bwa Afghanistan. Uburusiya ubu nicyo gihugu cyonyine cyemeye ubutegetsi bw'abatalibani kuva basubiye ku butegetsi mu myaka hafi n'ishize.